Хәзер булса бу балаларыбызны каршы алыгыз. Алтын сәсімді тарап, мотор күлдәкләр кейіп, бейей-бейей. Мен Сүмбіләлерге қонаққа келдім. Сүмбілә, балалар күптән һине көтәләр. Һиңә дип, матур шигырьләр да әзерләп куйдылар. Шулай бит, балалар? Әйе. Әйдәгез әле Сүмбіләгә һөйләп ишеттерәйек әле. Елена. Әйдәгез сыңлайып. Тамақ қой белән аяйткан рәттән киткән атка. Устасылар бүген урамнан бергә әйткән һәло камыстар. Күрәһегезме, достар, көз тышта озактырмас килер, ак туңны кышта. Китә башланы инде коштар, алар безнең алыс җирдән кошлар. Көзгө орман, алтын килә буйлап. Барган тамак, кизәм үземде. Яратам сары кием, аккаеным, алтын көземде. Табиғат әйләнде, бізге көз килеп етті. Матур күлдәктәрен киеп, урманды күркәм етті. Рахмәт, балалар. Мен дә һәргә буш булмана килмәдем. Карагыз әле, нинди матур япрактар алып килдем. Кызлар, әйдәгез әле япрактарны бейеп күрһәтегез. Әйдәгез әле кызлар. Матур итеп бейеп алайык әле. Malay da. Kültürende hanamışlar bile hergedme. Eyler eder hana bu değil. Bile şulay bit.
Яшмәк. Бәшмәк. Ума. Ума. Кыш. Кыш. Барлы. Һәм катыбы. Билен әйтә. Сентябрьдә аяк булһа, кыш һалкын булыр. Динар әйтә. Кырмыска. Кырмыска илемләре дурайһа, кышка да килә. Афариндар, кайлай күп һынамыштар беләһегез икән. Йомаклар сисә беләһегезме? Шулай бит. Әйдәгез сисеп карайык. Бабай кат-кат тун кийгән, сисендерһәң, иларһың. Дөрес. Эссе капкалау. Күлдәге ямь-яшел. Дөрес балалар. Мин дә әйтәйем әле. Берәү генә yer астына күмелде, көн итүгә балалары күренде. Әйе, шул балалар дөрес әйттегез. Афарин, йомакларды беләбез, шулай бит. Ә хәзер әйдәгез әле ата-әсәйләрегезгә бер нисек яшелсә сәскәнебезне һәм йыйганыбызды күрһәтәйек. Ягез әле? Әйдә. төшеріп қаларға. Шулай еңел генә котылырга уйладыгызмы? Хәдемсә булмай торган әле. Ел дагы. Әйе, бұл мин. Мин һөҙөң йәшелсәләрегеҙҙе бутаным. Хәҙер айырып ҡарағыҙ инде. Балалар, хәҙер нишләйбеҙ инде? Ел дауыл беҙҙең йәшелсәләрҙе бутаған. Юҡҡа ҡайғырмайыҡ шулай. Әйҙәгеҙ әле хәҙер беҙ йәшелсәләрҙе айырып алайыҡ. Әйҙәгеҙ.
Hadi, men kimde aytib, shu o'rganmak kelayaraymi? Azamat keladi. Kelma. Mana shu yaraymi? Yutib tur haliga. Так, Daniel keladi. Kartof yeyam. Damir keladi. Damir keladi. Sugurdir yeyam, yaraymi? Так, hozir bir yoqda Aybulat keladi. Mana Burası yağım. Tak. Daniel keladi. Men qiyar yağım. Ruslan keladi. Yeşil yağım, yaraymi? Tak, hozir 1-2 üstüp qisqirg'azgina boshlaymiz. Aliga bosib turdik. Motor to'ngarakda turdik. Aydagilar birgalab 1, 2, 3 boshlaymiz. Bugün bayram devam etti. Eyde gidelim. Ayziyle şiirini tüyüyle bir verelim Sümbüle'ye. Sümbüle, Sümbüle'ni kim bilir? Sümbüle'nin şovar bile, gümüşün nayvere. Bu durmuşa kıtgıt var ama, nasıl da senin bilir? Sümbüle oşurdur bayram, kızdan gaydan bildirir. Yegan ekmek oğa şatlandıra bildirir. Так, шулай балалар, иген икмәк уңганда гына без байрам итә алабыз. Күпере бешкән өстәлдә икмәк торганда гына без бәхетле. Ә өстәлгә килгәнсе икмәк озын юл үткәнен без беләбез инде. Орлыкты ергә сәскәс, шытып сыгыр өстен ага нимә кирәк? Yağmur! Eyde gidelim ular biraz biz yağmurda sakırayık. Birgelip. Ulen olsun, tav, tav, tav. İğenler, uğunlar, yağmur, yav, yav, yav. Çekirde kabul ettim, şifalı bularımda gittim. Muğur, usur, usur, benim kına kusum yetmez. Koştu yolu kara, koştu yardan vurağın. Balalar, ulay bulğasaydı, şimdi koyaştan da yardan vurayık birgeleşip. Koyaştı, ki, bulut, kas, kas, kas. İğin bütün, yılın kas. Bulutlarımızda kopuldu. Benim şifalarımla ilgilerde özürgü yardım etti. Lakin biz yordamsalar bana aramızda en güçlü kişi o ikinci de bir şerefsiz de. Ey balalar, igen üstlerge kilgense bik odun yolu da iginsinin kıymetliler bik ağır şulay bit. Eyde güzeli balalar ben igenden isik seskenderin, hem yığındarin kurhatayım. Buyurdu.
кышлаған. Имен яшәйек без дә. Алла бирһә ысрашырбыз. Киләлек алтын көздә. Туган тумасалар менән, килгән киткәндәр менән, һаулык таҙалык менән беҙҙең ризыҡҡа ятһын. Уңышҡа, амин, шулай булһын. Уңышҡа күмелһен ҡырҙар, килмәһен беҙгә сирҙәр, имен килһендәр йылдар. Гөрләп торһон бейеүҙәр.
Бүгін біз балалар менен Сөмбелә байрамы үткәрдек. Сөмбелә ул көз байрамы, уңыш байрамы. Біз бұл байрамды музыкаль етәксе Светлана Исмәгыйль кызы менән әзерләнек. Балалар бик шат калды дип уйлайым. Ата-әсәләр дә канәгать. Без бұл байрамга бөтәһендә башкортса алырга тырыштык. Башкортса килеп сыкты, шигырьләр да, йырдар да һәм биюләр дә. Безнең төп максат шу башкорт телен үстерү һәм башкорт халык иҗадын белү. Biz bugün Uralkay Балалар баксаһының үзебезнең балаларыбыз йөргән бал корттары төркеменә байрамга килдек. Безнең балаларыбыз бүген матур итеп Сөмбелә байрамы әзерләгәннәр. Үзебезнең балаларыбызның сыгыштарына хокланып, карап булдырдык. Ошондай байрам үткәргәне өчен Балалар баксаһы коллективы һәм үзебезнең тәрбиячебез Әминә Хадыевнага һәм музыка итәкчесе Светлана Исмәгыйловна, Балалар баксаһының мөдире Зөһрә Сөлеймановага зур рәхмәтебезне иткергебез килә. Безнең балаларыбыз ошондай матур Балалар баксаһына йөриләр һәм матур итеп сыгыш яһагандан матур итеп карап булдырдык. Рәхмәт. Бүген без бал корттары төркеменең балалары менән бергә һәм ата-әсәләр менән бергә матур бер байрамды каранык. Ул көзгә уңыш байрамы, Сөмбелә байрамын. Бүгенге көндә уйлайым, ата-әсәләрнең күбе Сөмбелә байрамы ниндәй байрам икәнен белмәгәндер бәлки. Бүген менә ошо балалар ярдәмендә Сөмбелә байрамын белдек. Көзгә уңыш байрамы икәнен. Һәм безнең балаларыбыз бик тырыштылар. Саф башкорт телендә, үзебезнең телебездә шигырьләр һөйләнәләр, йырдар йырланалар, биюләр биенеләр. Бик матур килеп сыкты. Ата-әсәләр ихлас кул саптылар. Барыһына ла охшагандыр дип уйлайым. Һәм рәхмәт безнең тәрбиячебезгә һәм дә музыкаль итәкчебезгә. Шулай рәхмәт.